Gaya mampanyi michiawo whether me ba kakra ma me miss person ma ba mampanyi ni na mampanyi adwea ba mitirim se de ye beto aba bi e woni pa bi omo ye tutu asem ni ade we MPP ni sinya ade no me de ma bi on se nka me ka asrafo na gum lank akosisi ankrofo na sumsi emu so mo yesa na wo dwen wo sen etimi mboa ye mu bia nana bastela wahala ntie won krofo bi a wo mo gomesika wansi di kura so mu nkodi nkwasa asem a omo bedi o eno nti ene de ehihye foforo eba ana atrafo yenyi atale ngo ne ensha sofotale ngo afie se je over business for enkotu omofo se de omo di begimi no omo mfo ma adwene mbra ne yenwen se de Ghana ye be peja ye sikasa ami bisa mahama nso adwene se de wo ka no no ya adwene ya mampanyi dada mahama de na na aka no woni ne ya adwene ana. That will be the conclusion that should never be taken for granted. That's right. Na kese mo kora said the man for face mo kwantesa mtwetin bom our parliament okay etiefo so mahu bi o won to kwa bi ku a na wa yu hu afim because some finally no omkoshia no mtin banana ade ba ko ha me nde wa ma me kwan kora me yo sa afia swas nega ne akua pimpolo mu yi o mo ho ade boga na de jano eno na amaga na economy na kofom sa o eno na me kai na Saudi omu ye say Saudi Arabia o kai say nka ebe mo matwe sika bi ti say is $1.6 billion. Mampanyi dada mama wonso kuro kase mu Dubai anka ebe mo na twe sika bi ti say $190 million. Yeah kan gira so ni yem because enyo mo nko ma nim guase basa na nguase ne koma to the people of Ghana, to the grassroots of our country. Ana Mahama what you mesbe wa mesbe any Tracy Buachi ntokwa oda ma membo videos ni bi nchiro anope ya ntokwa bi apia ma wa mesbe Mahama ana Tracy Buachi omo ye nkola mawa mienu emma bebre edi o majeka ka secondary school but omo nsem bi aye omo kekam ya na masojafo ye pese ye twifam oda bebe tete hwehwe nzem Korinsani ba oba watro mesbe o ho fon ho kankan we oba nka maje o boy mano toaso a Ghana dachi no enye dachi papa nana wohu nana enipa mienu pentokwa ankomo be shom ba bi no mako enso omo ko anom de abekire nyina ase ehwe no na ya na mente ase na mebu afu na maba no baby nana nti so ga ma me kwan ma ko discipline mana uja baby ena wudwa wanum you don't know what you're talking about nana bi dwa manum na kese okora usurom because enye no kra na ya ubisa tekwe anyone about say what happened to that enya no ne adofo no na me bom kai se unya subscribe to my YouTube channel na bo modern ya link ne da so kwase o ne ko subscribe na be kan busu ko nu na ya di video bi ato awu hu ahwe na me fa we so abom kai se ayekra be show na mamno farms amu afie nya tema o ma so ya si o se dwumedie ya ekra be hwe me se omo no mutimi di akoko afie akoko ye shito ma o se yes we di shito mese shito omo de ya ma me ba bro tire mese media de bia me di so ku chansi ni konkonim etafrim enunu msuo no be so said de shito no sentinity frɛ number na wasi ono na kwaji shito wate okwa ubo bantibiti bidi ya ubenya wonte so me kan dada nipa bebre